आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर। पणजे जिमखाना रिलेटेड एक इशू आशिल्लो की डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ म्हणटाले की तेंच्यांनी तेंचो जागो एनक्रोच केला। ह्या इशूचेर जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा तेंच्यांनी आयज हांगासर विजीट केली आनी तेंच्यांनी जे हांगासरले राजेश आसा तेंचे कडेन तेंच्यांनी उलोवप केलें आनी तेज्या भायर तेंच्यांनी एक आउटकम हाडला तो म्हणटा की जर पणजे जिमखाना आसा तेंच्यांनी आपले प्रायवेट सर्वेयर आनी जे डायरेक्टरेट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स आसा तेंच्यांनी आपलो गव्हर्मेंट सर्वेयर हाडून ते लोक हांगासर जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचें आसा आनी तितूनच्यान जो आउटकम येता तेजेर नेक्स्ट डिसिजन जातलें। The High Court has slammed police inspector and Mamledar of Pernem on the rampant illegal sand extraction from the river Terekol. The High Court has also directed the PI and Mamledar of Pernem to file detailed affidavit on the incident of illegal sand extraction reported on April 10th and April 18th. The High Court has also directed the Chief Secretary and Director General of Goa Police to file detailed affidavit explaining that why in the state the illegal sand extraction is continuously going on, even though High Court has given several directions on several occasions to the state authorities. The matter will be heard again on May 2nd. Mukesh Kumar for Prudent. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पयलो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। मंगेशकर ट्रस्टाचो मुंबईत सुवाळो जालो। उषा आशा आदिनाथ मंगेशकराच्या हजेरेत सुवाळो जालो। लता मंगेशकर आपल्याक व्हडले भयणी समान अशें म्हूण प्रधानमंत्र्यान लता दिदीच्यो यादी काडल्यो। पुरस्कार घेवंक आपूण सहसा फाटी, पूण लता दिदीचे बाबतीत आपल्याक विधी निषेध लागना अशें प्रधानमंत्री उलयले। मेरे लिए लता दीदी सूर साम्राज्य के साथ साथ, और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। शायद बहुत दशकों के बाद ये पहला राखी का त्योहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। कोई सम्मान ग्रहण करना, मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन वो क्या कहती थी? वो हमेशा कहती थी, मनुष्य अपनी उम्र से नहीं, अपने कार्य से बड़ा होता है। जो देश के लिए जितना करे वो उतना ही बड़ा है। सफलता के शिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता, उसका हमें एहसास होता है। कला अकादमीचे रिपेराचे काम ऑगस्ट म्हळ्यार जातलें। रोखडेच लोकार्पणूय जातलें। अकादमी संकुलाचे स्लॅबाचे वॉटरप्रूफिंग कितले सारखे जाला ते पळोवंक पावस पडपाक जाय। पावस पडटकीच खंय लिकेज आसा ती कळटली म्हूण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयला। म्हापशेकारांक बरें रवींद्र भवन दिवंक खंय यत्न चालू आसात। Definitely, Kala Academy will get ready in the month of August. Okay. For its shoot. That's all. Almost आमचे structural work जे आसा, strengthening structural work जे आसा पळय ते almost आमगेले 99% काबार जाल्ले। Simultaneously, we are doing the finishing work. कळ्ळें न्ही? आणि आता एक गोष्ट आमचो आसा, म्हाका दिसता आमी फ्रिक्वेंटली चॅक्स आसतात, इन्स्पेक्शन्स असतात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान फक्त फिनिशिंगाक थोडोसो वेळ लागता, बट वॉर फुटिंगाचेर आमचें काम सुरू आसा आनी डेफिनेटली वी वील टेक द एडवांटेज ऑफ दीस रेन, कारण आमचे ऑलमोस्ट ऑल द स्लॅब्स हॅव बीन वॉटरप्रूफ्ड आणि त्याच प्रमाणे आमकां पावस कित्याक जाय पडटा, ज्या कारणा खातीर आमी ही कला अकादमी रिनोवेट करपाक हातान घेतिल्ली आशिल्ली।
तेजे खातीर आमकां पावस जो जेन्ना पडटलो, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हेवी रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ गोवा, खंय लिकेजीस आसा. फाल्यां सकाळी आमकां हँड घेता आसतना कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कन्सल्टंटा कडल्यान आमकां घेता आसतना सुद्दां हे चॅक्स, बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन्स, बारीक बारीक आमकां तांकां कॉम्प्लाय करपाक लावपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एंटायर पावस जालो न्ही म्हणटरीर ऑगस्ट म्हणल्यार आमचें बाकी सगळें काम सुरू जातलें अशें म्हाका कंप्लीट जातलें अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. डेफिनेटली कला अकादेमी ही ऑगस्ट म्हयन्या भितर आमी लोकां खातीर दिवपाचें, लोकार्पण करपाचो आमची पूर्ण तयारी आसा. वी वील सी दॅट म्हापशेकारांक बरे तरेचें रवींद्र भवन मेळटलें. आनी हांवें म्हणिल्लें आसा म्हजी बरीचशी म्हणजे आतां सांग्यार आमचें रवींद्र भवन जें आसा तें फावंडेशन घालपा खातीर ड्यू आसा, तेजें डिझायनींग सुरू जाल्लो आसा. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर पुटींग द फावंडेशन. पेडणे आमचे सगळे तयार आसात. पूण ह्या सगळ्या पेक्षा प्रायोरिटी वील बी गिवन टू द म्हापसा रवींद्र भवन एज सून एज जमीन जी आसा तेजो विशय जर सोंपलो जाल्यार पयली प्रायोरिटी म्हापसा दिवपाची म्हजी तयारी आसा. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. The High Court has issued rule in the PIL challenging lifetime cabinet status given to former Chief Minister of Goa and senior Congress leader Pratap Singh Rane. Though the court has fixed next date of hearing of 2nd May for the ground of interim relief. See, I filed a public interest litigation before the Honorable Bombay High Court at Goa, challenging the unconstitutional lifetime cabinet status given to former Chief Minister Mr. Pratap Singh Rane. I have in my petition pointed out that the lifetime cabinet status to Pratap Singh Rane was given malafidely in exchange for him deciding not to contest the Porien constituency and make way for his daughter-in-law to contest on the BJP ticket. I have given all these details in the petition. The Honorable High Court was today pleased to admit the petition and has kept the matter on 2nd of May for interim relief. By way of interim relief, I have sought that the notification issued on 7th January be stayed. I have also drawn the attention of the court today that Mr. Pratap Singh Rane, by virtue of this cabinet status, is entitled to 12 staff. So he has already submitted the list of 12 staff that he wants to be allotted to him. And after receiving that, the secretariat officials have swiftly moved and created those 12 posts, which will be filled to assist Mr. Pratap Singh Rane in this lifetime cabinet status given to him. I have also pointed out to the court that these 12 staff itself will cost the state exchequer around 90 lakhs a year. So this is a drain on the exchequer, unconstitutional. And I have pointed out to the court today that this court, in an earlier PIL filed by me in 2007 against the appointment of parliamentary secretaries with cabinet status, the High Court had held that it was all illegal and quashed the notification. That matter was decided by the High Court by a division bench in their judgment in 2009. So all this is placed before the court. Now the court will hear the matter on 2nd of May on the point of interim relief. Mukesh Kumar for Prudent. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.